Naišla sam danas na jedan super citat koji kaže: fokusiraj se samo na stvari koje možeš kontrolirati, a ne na one koje ne možeš. I još jedan. Veli, ne boj se stvari koje ne možeš kontrolirati. E sad, tebi je možda neugodno stati pred druge žene, ogolit se do srži i pokazati koliko je tvoje znanje engleskog, ali mislim da te to ne treba opterećivati, jer na ovim Zoom radionicama koje su besplatne za tebe koja si ili zaposlenica ili privatna poduzetnica, a fali ti sigurnosti da se izražavaš slobodno na engleskom jer se bojiš da ćeš pogriješiti, ispast glupa pred drugima jer si fulala gramatičko vrijeme, fali ti riječi i fraza i samopouzdanja, želim da sve to makneš na stranu jer volim da se sve na tim radionicama osjećamo jednako, uključujući i mene. A ja sam samo neka figura koja tu i tamo malo ispravi tvoj govor, malo ga poboljša, malo ga učinimo fluentnim zajedno u grupi i onda to sve skupa bude jako interesantno. Prolazimo i gramatiku, razna vremena i pravilne, nepravilne glagole i određene, neodređene članove i malo taj vokabular također poboljšavamo da ipak više paše jedna ciljanija riječ koju se ti možda ne možeš u tom trenutku sjetiti i tako dalje. Zato i koristim ovu priliku da te podsjetim da su ovaj vikend u petak i subotu nove 2 besplatne Zoom radionice baš za tebe da dođeš i da naučiš govoriti engleski, da se oslobodiš straha, povećaš svoje samopouzdanje, kako bi napredovala na poslu, kako bi prihvaćala nove poslovne prilike, a teme će biti i više nego interesantne, naročito ako tu i tamo moraš voditi sastanak na engleskom ili pak održati PowerPoint prezentaciju. Link je u opisu gore ili dolje u komentarima, vidjet ću gdje ću staviti, nije bitno. Nadam se da ćeš doći, pozovi prijateljice i vidimo se ovaj vikend, petak 6:30 na Zoomu. Bok!